hablillah. Allahu ya'muruna, Allahu yansuruna. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wadh-dhalimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Selawat salam tanya petrok ke pangulep alam maulana Nabi Muhammad. Oh ya Tuhanku, neberi bermegah orang muslimin, nepengancur ya Allah kaum zalimin. Oh ya Tuhanku, neberi bermegah orang muslimin, nepengancur ya Allah kaum munafiqin. Ya ikhwana fillah, taqdimu fil jihad. Al jihadu fi hablillah. Allahu ya'muruna, Allahu yansuruna. Ya abna'ana jinsana atshiya, qumu min naumikum fanzuru ila watnikum. Saudara kamu sabotala dalam Islam, berdata berjuang tak bela agama Allah. Allah tolong getanya, hai anak nanggra urang Aceh yang kamu kasih, berdata kalan jino cita enang rokabe fangfo. Hai anu nanggra urang Aceh yang kamu kasih, berdata kalan jino cita enang rokabe fangfo. Al-zalimuna wan nasara mufsiduna fil ardi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, Allahu rabbuna. Ya abna'ana jinsana atshiya, harriku yadakum
لتنجح المستقبل يا أبناءنا جنسنا أتشيا توبوا إلى الله فإن الله تواب رحيم. Urang zalim ngan Nasrani dipehancur asabumo betaya beta gunda Allah sajan getanya Allah pogetanya hai anak nanggra urang Aceh yang kamu kasih masa uke megah menyogetanya tak pergi oh langkah hai anak nanggra urang Aceh yang kamu kasih taubat niba Allah rahmat Allah ada getanya. Ya Rasulullah بلغت الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة حتى